manastir, samo u duši pravedni, jedna mu duša ne dostiga manastir da se napravi. Pa povikao Gospod angela, sveti arhangel, ta nazemlja go ispratila, pravedna duša da pronađe. Odao angelot, bara, vamutamu, vova selo, vona selo, no nikade pravedna duša ne našla. Vo jedno selo, na kraju, vo jedna kuća, vdolica leži, umira, a krajnja dečija plaća i velat: zašto ni majko umiraš, na kovo ni mamo ne ostavaš? Ta angelot sednao i pogledao. Su molitve i pokajanje na Boga mu rekao: ne možem, Gospode, za prv pat da te poslušam. Ta Bog sednao i se našalio. Da odnaš nebo to se otvori, Majka Božja Bogorodica na nebo se pojavi, na narod glas mu prati. Na narode stani na noze, da ne manastir, tuku hram, crkva vo moje ime napravi. Da narod naš makedonski na noze postana, tula potula, kamen po kamen, na Bogorodica hram i sogradi. Sekad je na svetot, pa i ovde, sekade kada što odnov, pa i vo Strumica, Strumičani nanoze postana hram na Bogorodica za molitva i sozadla. Neka je